He kai whakataki o tētahi hōtaka whiti kōrero I Amerika, kua whakarewa ake I te whakataetai Bird of the Century ki taumata ke. Ko John Oliver, te kai whakataki I te hōtaka pauaka whakata Last Week Tonight, I te teihana o HBO, tērā I whakatairanga ake I te manu Pūteketeke. Tāna whiringa, hei toa o te whakataetai I Aotearoa nei. Kei Michael Cugley tēnei pūrongo. Me he ko tuku rerenga tahi te āhua mo tētahi manu Māori. Because we are hereby announcing ourselves as the official campaign manager for what we believe to be the best candidate for New Zealand's Bird of the Century. Nā te mahi a te kaipāho Amerika nei ko te Pūteketeke te wenerau a te mano. Absolutely it has. So we knew that there would be some interest and John Oliver and his team got in touch with us earlier in the year and asked if they could participate, and we said, go for it. The Pūteketeke to win. I wanted to win in the biggest landslide in the history of this magnificent competition. Certainly last time I looked this morning, 60,000 votes have come in for Pūteketeke, or the Australasian crested grebe, and significant donations as well, which we're very grateful for, because that allows us to go out and do more work for our beautiful birds. Nā te hōtaka a Oliver I whakatūpapa whakatairanga mō te Pūteketeke ki Paranihi, Piritana ki Inia, Hapani, tai atu ki Brazil. The potential voters are every single inhabitant of Earth. Hei tā toki neke atu I te waru tekau ōrau o ngā manu Māori ke te tata whare ngaro, ā kei ware te nui o ngā manu kua mate a moa I roto I ngā tau ko tahirau kua hipa. It's a little reminder to people that, you know, yes, we love this stuff, but we've got to keep a close eye on it and keep doing the mahi to protect it. Heoi ko tahi te manu hoko e kua waiho ki rahaki o te whakataetai mo te tino manu o te rautau. We just made a call last year that we were going to boot it out because we were sick of it winning. And particularly we wanted to give some of our lesser known birds. E tuhera tonu ana te wā pōti mo te tino manu o te rautau I te whārangi ipurangi a Forest and Bird. Michael Cugley, te ao marama.